छिगो जिगो झिगो झी सक्कल नेवाय मंकास नेवा युट्युब भाषा आयोग नेगु प्रदेशे छुछु भाषा त कामकाजी भाषा कथन सिफारिस यागुदो बागमती प्रदेशे नेपाल भाषा हो तामाङ भाषा सरकारी कामकाजी भाषा जुन नेपाल संविधान कार्यान्वयन यागो निम्ति देगुगु भाषा आयोग या नापाङ्गु पला तालागुदु नेपाल संविधान धारा 278 दोगु व्यवस्था कथन 2073 भाद्र 23 गते निसंगु भाषा आयोग नेगु प्रदेशे गुगु भाषा त सरकारी मान्यता लिसे कामकाजी भाषा देके मातका यको अध्ययन लिपा नेगु प्रदेशे हे थोथो भाषा त कामकाजी भाषा देके मागु निष्कर्ष विकासे 2078 साले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी त प्रतिवेदन ललागु खसा उगु प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभा व प्रतिनिधि सभा छोगु ख थोय लिपा भाषा आयोग नेगु प्रदेशे थिथि भाषा त सरकारी कामकाजी भाषा कथ थथोगु प्रदेशे छेले त सिफारिस बियोगु ख थुगु सिफारिस लिपा गुगुन प्रदेश भाषा आयोग यागु सिफारिस या त आतकन कार्यान्वयन यागु खनेमन्त तर बागमती प्रदेश भाषा मंगलबार भाषा विधेयक हया भाषा आयोग बागमती प्रदेशे नेपाल भाषा हो तामाङ भाषा त सरकारी मान्यता सर कामकाजी भाषा देके त तालागु दु उगु भाषा विधेयक सर्वसम्मति पारित यागु ख बागमती प्रदेशे भाषा विधेयक पारित यागु निम्ति नेवादे दबुन विशेष पहल यागु खसा अथे नेपाल भाषा या सक्रिय व्यक्तित्व पिनस निरन्तर अभियान हेन्याका गुलिफु उली याक्न उगु विधेयक पारित या त दबाब ब्योगु ख आ थथे बागमती प्रदेशे भाषा आयोग सिफारिस या कथ प्रदेश दुनिया बहुसंख्यक जनता लाइगु नेपाल भाषा व तामाङ भाषा प्रदेशे कामकाजी भाषा जोगु दु आ विधेयक पारित जुई धुंका छु ई लिपाहे उगु विधेयक लागु जुई हो खस नेपाली भाषा लिसे नेपाल भाषा व तामाङ भाषा न प्रदेश सभा छेलबुलिया भाषा जुइगु जुगु दु भाषा आयोग नेगु प्रदेशे थथि कामकाजी भाषा कथ सिफारिस यागु भाषा थुकथ दु 1 नंबर प्रदेशे मैथिली व लिम्बू भाषा कोशी प्रदेशे मैथिली भोजपुरी व बन्जीका भाषा बागमती प्रदेशे नेवा व तामाङ भाषा गण्डकी प्रदेशे मगर गुरुङ व भोजपुरी भाषा लुम्बिनी प्रदेशे थारू व अवधी भाषा कर्णाली प्रदेशे मगर भाषा सुदूर पश्चिमे स्टोटियाली व थारू भाषा बागमती प्रदेश संस्कृति पर्यटन व सहकारी मंत्री पुकार महर्जन प्रदेश सरकारी कामकाज या भाषा ऐन 2080 पारित या तगु प्रस्ताव सर्वसम्मति स्वीकृति बियागु सभामुख भुवन कुमार पाठक घोषणा यागु ख बागमती प्रदेशे भाषा विधेयक पारित जुव उगु प्रदेशीय कानून मंत्री गंगा नारायण श्रेष्ठ तचको सटीक टिप्पणी यासे बागमती प्रदेश यागु थुगु निर्णय संघीयता या राजनीति कोसे धुंगा जुइगु ख दया दिगु दु थुकिया अर्थ आ लियो दनिगु खुगु प्रदेश न भाषा आयोग सिफारिस या कथ थथगु प्रदेशे खस भाषा नेपाली लिसे मेमेगु भाषा या तन सरकारी मान्यता बिया छेलबुलिया भाषा देकेगु लपी ठेंका बियुगु थैगु अनुमान याछि भाषा आयोग नेगु प्रदेशे छुछु भाषा त कामकाजी भाषा कथन सिफारिस यागुदो बागमती प्रदेशे नेपाल भाषा हो तामाङ भाषा सरकारी कामकाजी भाषा जुन छिगो जिगो झिगो झी सक्कल नेवाय मंकास नेवा युट्युब